Matthew chapter 13 and verse number 10. Let me ask you a question. Pwede ka mo manindog, pwede manindog. Let me ask you a question. Have you ever read a parable by Jesus ug nalibog na gayud ka? Nag-experience ba ka niya na nalibog yun? I'm going to teach you a very, very, very important truth about parables this morning nga mutabang nimo sa tanan area sa mong doktrina. Matthew chapter 13 and verse number 10. Matthew chapter 13 and verse number 10. Magbasa tayo nga ito sa verse number 15. Matthew chapter 13 and verse 10. And the disciples came and said unto him, Why speakest thou unto them in parables? Jesus, why don't you just tell them what you want them to know? Nga naman nagamit ka sa mga stories. He answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance. But whosoever hath not, from him shall be taken away even that he hath. Therefore speak I to them in parables, because they, seeing, see not, and hearing, they hear not, neither do they understand. And in them is fulfilled the prophecy of Isaiah, which saith, By hearing ye shall hear, and shall not understand, and seeing ye shall see, and shall not perceive. For this people's heart is waxed gross. That word gross does not mean luod. When we say in English gross, we mean luod or lauay. Lauay, di ba? But that's not what gross means here. Gross means here thick. It's the idea of gahit na. And that's the way it's translated in the Visayan Bible, kagahit. For this people's heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed, lest at any time they should see with their eyes, and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them. Og ang mga tinun-an miduol og miingon ngadto kaniya, ngano nagasulti ikaw ngadto kanila diha sa mga sambingay? Siya mitubag og miingon ngadto kanila, tungod kay kini gikahatag nga kaninyo aron mahibalo sa mga misteryo sa gingharian sa langit. Apan ngadto kanila kini wala gikahatag. Kay si bisan kinsa nga nakabaton ngadto kaniya igahatag, og siya makabaton sa dugang pa nga kadagaya. Apan si bisan kinsa nga wala nakabaton gikan kaniya pagakuhaon bisan pa kadtong iyang nabatonan. Busa nagasulti ako ngadto kanila diha sa mga sambingay, tungod kay sila nagatan-aw wala makakita, og naminaw sila wala nakadungog, ni nakahimo sila sa pagsabot. Og diha kanila natuman ang propesya ni Isaiah nga nagiingon, pinaagi sa pagpaminaw kamo makadungog og dili makasabot, og sa pagtan-aw kamo makakita og dili makamatikod. Kay ang kasing-kasing ni ini nga katawhan ni samot kagahi, og ang ilang mga dalunggan bungol sa pagdungog, og ang ilang mga mata ilang gipiyong, aron dili sa bisan unsang panahon excuse me dili sa bisan unsang panahon sila makakita gayud pinaagi sa ilang mga mata, og makadungog pinaagi sa ilang mga dalunggan, og makasabot gayud pinaagi sa ilang kasing-kasing, og makabig gayud, og ako moayo gayud kanila. Now jump down to verse 34. I want to read one more verse. Matthew 13:34. All these things spake Jesus unto the multitude in parables. Unto the who in parables? The multitude. Sa kadaghanan. Sa panon. And without a parable spake he not unto them. Tanan kini mga butanga gisulti ni Jesus ngadto sa panon diha sa mga sambingay. O gawa sa sambingay, siya wala misulti ngadto kanila. Tell my message will kind of tell you a little bit about the direction of the sermon today. Here it is. You ready? Parables were never meant to clarify truth. Ang mga sambingay ni Jesus wala gituyo niya nga magklaro or magpaklaro sa kamatuoran. Kung ako mosulti sa story, diya sa akong pagwali, kung gamagamito na ko ang panaglitan sa akong pagwali, I preach the truth and then I use the story to help you understand the truth better. Diba? Si Jesus, sa diyan naggamit siya sa parables, wala siya nagpasabot sa meaning.
except to the disciples. Ang tinuod tigsunod niya. Pero sa diya nagtudlo siya sa mga parables ngadto sa panon, ngadto sa kadaghanan, wala siya nagpasabot sa meaning. Every time you find Jesus explaining the meaning of a parable, it's in private. Mga disciples, basin dali apostles lang, basin nailaing disciples, but always true disciples only. Now, I'll preach to you today, parables were never meant to clarify truth. Magampo na ta, tayong kumo makalingkod para sa mensahe karon. Father, would you bless the message this morning? Would you fill me with your spirit? Would you give me wisdom and understanding? Would you guide my thoughts? God, would you open our eyes and help us, Lord, to avoid the false teaching of liars and wicked people who would confuse us. Lord, I pray, God, you'd bless me, Lord, this morning. Give me clarity of mind. Help me, Lord, with my English and my Visayan. Help me, Lord, to know when to use which language. Help our people to understand. I pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Lukop sa kaysasayan sa kalibutan, gikan sa panahon ni Kristo, ang mga sambingay ni Kristo nakapalibog sa daghang tao. Kadaghang sa tao nga nalibog gayud kabahin sa mga stories gisulti ni Kristo aron motudlo sa kamatuoran. We call them parables. I learned something yesterday I didn't know. Parable is not English, it's Greek. Parabale. Para means alongside. Para means tapad. Embale is like the word ball, it means throw. So parable means throw side by side. So kung nako ay PowerPoint na rin, I screen, and I say, throw those two up side by side, aron kita makakampara. That's parable. We put two things side by side, aron magkampara kanilang duha. This story is to compare to this truth. That's the meaning of parable. Two things side by side. Throw them up, tapad. So that's, anyway, very interesting. I didn't know that. Nakakaton ko niya na gahapon. Pero dagang tao nalibog gayud niya ang mga story ni Jesus. But the Bible is very clear. God is not the author of confusion. Turn with me to 1 Corinthians chapter 14, verse 33. God says what he means and means what he says. 1 Corinthians chapter 14, verse 33. 1 Corinthians chapter 14 and verse 33. Kung nasa amen. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Kaya ang Diyos dili mao ang tigmugna sa kalibog, apan sa kalinaw, sama sa tanan mga iglesia sa mga balaan. So if God is not the author of confusion, nga naman dagang tao nalibog gayon kabahin sa parables ni Jesus Kristo nga mao nga anak sa Diyos. Ang Diyos diya sa unod. If he's not the author of confusion, why are so many people confused? For example, naipipila mga parables, murag, si Kristo nagatudlo nga maluwas ta pinagi sa buhat. Pero kabalo ta, dali tinuod ka na. Kahit tungod sa tanan, laing verses sa Biblia, klaro manggod, maluwas ta pinagi sa pagtuo, tungod sa grasya, pinagi sa pagtuo, nga walay labot ang buhat sa unod. Walay labot ang buhat sa tao. Klaro yun gitudlo. But there are some parables nga sayon kayo magamit sa false teachers aron motudlo nga maluwas ta pinagi sa buhat. Makalibog. Nailaing parables nga murag si Kristo nagtudlo nga pwede mawala ang kaluwasan sa tao. Paraglitan. Para nako hangtod karon ang pinaka makalibog. The parable of the talents in Matthew 25. Murag, nainumdum mo, tulog ka sulugoon, ang usa, na 5, naningkamo siya, nagginan siya 5 pa, dayon ang laing duha, naningkamo siya, nagdugang 2 pa, na isa, ang laing na isa ra siya, naglubong sa yung talent. You remember that? Sa yung talento. Murag, kana nga tao nga ikatulong nga naglubong sa yung talento, murag siya niya tugyot sa impyerno. O malibog man. If you read the story, murag, kini nga tao, sulugon sa Diyos, gihatagan sa talento aron makagamit para sa Ginoo, clearly saved, but it looks like niyato siya sa impyerno. Makalibog. Diba? You ever been confused by the parables? Yes!
Bisan kabluta gikan sa tibok Biblia nga dili pwede mawala ang kaluwasan. It's not possible for a Christian to lose his salvation because our salvation is based on the one-time sacrifice of Jesus Christ for all sins forever. Kung makahimo ko sa uskasala sa umaabot nga makatangtang gayud sa akong kaluwasan, ang Ginoo uskabakakon. Kaya ang isulti nga ang sakripisyo ni Kristo walang sa tanan sala hangtod sa kangturan. So if I can commit a sin in the future and that takes my salvation, then God's a liar. Kaya kanak na sala wala gibayaran. So we know very clearly we can't lose our salvation. Pero ang upan sa mga sambingay ni Kristo, mura ka na manggod. Pwede mawala ang kaluwasan. Mura. My point this morning is this. I'm not going to go through all the parables and try to explain them. Sorry. Maybe in the future we'll have a Sunday school lesson series. We'll see. My point is this. If God indeed is not the author of confusion, then why are so many people confused by the parables that were spoken by the Son of God? For that matter, nga naman daghang tao nalibog sa daghang bahin sa Biblia. Di ba? Kung ang Diyos dali ang tigmog na sa kalibog, nga naman daghang tao nalibog sa iyang mga pulong. The answer is really simple. The problem is in us, not Him. Ang problema anak nato. Kung dali kong makasabot sa iyang pulong, wala siya sayop. Akong problema, that's the simple answer. But today I want to deal with the issue of the parables because sometimes they are confusing. And I want to teach you a very, very important truth about parables that is clearly taught throughout the Gospels. Pero daghang panahon, dili ta makamatikod. When Jesus spoke in parables, nahibalo gayud siya na ang kadaghanan sa tao wala nakasabot. Nakabalo siya. So why would He do that? Kung niabot ka aron magtulo sa kamatuoran, ngano man ikaw mag-istorya sa paagi nga ang kadaghanan dali makasabot. And that's exactly the question the disciples asked Him. Let's look at it. Matthew chapter 13 and verse 10. I'm going to follow my outline very carefully this morning. Aron dali ko magpalibog kaninyo. Matthew chapter 13 and verse 10. Matthew chapter 13 and verse 10. I promise you, you'll learn something this morning. Na kay makatunan kung maminaw gayud ka og dali matulog agi sa kainit. Ang tanan laing natulog na. Matthew chapter 13 verse 10. Kung narasa, amen? Si Jesus bago pa nagfinish, nagsulti sa parable kabayin sa sower. Ang tig pugas? Tig pugas or tig tanom. Ang tao nagpugas sa pulong sa Diyos, sa lisong sa pulong sa Diyos. Bago pa siya nagfinish niya na parable. Dayon ang iyang mga disciples, mga tinunan, nagdoon niya nga naipungatana. And the disciples came, verse 10, and said unto him, Why speakest thou unto them in parables? Well, mga tinunan, mi doolog mingo nga to kaniya. Nganong nagasulti ikaw nga to kanila diha sa mga sambingay? Jesus, para man ikaw nagtulo nini nga paagi. Kabalo ba ka nga nalibog sila? Wala sila nakasabot. Tanahong tubag ni Kristo, verse 11. Tanahong yung tubag sa verse 11. He answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven. Nagastori siya kabayan sa espirituhanong mga kamatuuran, the mysteries of the kingdom of heaven. But to them, to those people out there, it is not given. Siya mitubag, umingon nga to kanila. Tungod ka, kini gikahatag nga to nganha kaninyo, arong mahibalo sa mga misteryo sa gingharian sa langit. Apan, nga to kanila, kini wala gikahatag. Do you see what Jesus is saying? Jesus is saying, wala siya nag-istorya, wala siya nagsulti sa mga parable aron magpaklaro sa kamatuoran. He spoke in parables to hide the truth from certain people. Magtabon. Aron naay mga tao dali makasabot. Now, think about this. That means naay mga tao nga si Jesus dali ganahan nga makasabot sa iyang mga sambingay. That is the reason He spoke parables. Si Jesus wala nag-istorya og mga sambingay aron mo klaro sa kamatuoran. Nag-istorya siya og mga sambingay aron mo tago, aron mo tabon sa kamatuoran gikan sa mga tao nga dili makasabot.
Nay daghang tao nga dili makasabot sa espirituhanong kamatuoran nga gitulo ni Jesus, sa mga espirituhanong kamatuoran gitulo ni Kristo. Busa nagtulo siya pinagi sa mga sambingay aron ang pipila lang makasabot. That's what he said. You say, well, Pastor Mike, that doesn't make sense. Why would Jesus not want people to understand? Look at verse 13. He says it again. Therefore, speak I to them in parables, because they, seeing, see not. And hearing, they hear not. Neither do they understand. And in them is fulfilled the prophecy of Isaiah, that's Isaiah, which saith, by hearing ye shall hear, and shall not understand, and seeing ye shall see, and shall not perceive. Balik sa Bisaya, balik na. Busa, nagasulti ako nga to kanila diha sa mga sambingay, tungod kay sila nagatanaw, wala makakita. Og naminaw sila, wala nakadungog. Ni nakahimo sila pagsabot. Og diha kanila natuman ang propesiya ni Isaias nga nagiingon, pinagi sa pagpaminaw kamo makadungog og dili makasabot, og sa pagtan-aw kamo makakita og dili makamatikod. Jesus said, many of these people cannot understand the spiritual truths that I am teaching. Dili makasabot sila. And 700 years nilabay si Isaiah nagpapasiya ngani kanato nga naay tao sama ni ana dili makasabot sa espirituhanong kamatuoran. So here's the question. Why could they not understand these truths? Kini nga mga kamatuoran gikan sa gingharian sa langit, the mysteries of heaven. Nga naman ang kadaghanan sa tao dili makasabot ni ining mga kamatuoran. Look at verse 15. We find the answer. The problem wasn't Jesus, the problem was the listeners. For this people's heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed, lest at any time they should see with their eyes and hear with their ears and understand with their heart and should be converted, and I should heal them. Kayang kasing-kasi nining nga katawhan misamot kagahi, ug ang ilang mga dalunggan bungo sa pagdungog, ug ang ilang mga mata ilang gipiyong. Aron dili sa bisan unsang panahon sila makakita gayud pinaagi sa ilang mga mata, ug makadungog pinaagi sa ilang mga dulunggan, ug makasabot gayud pinaagi sa ilang kasing-kasing, ug makabig gayud, ug ako moayo gayud kanila. Nga naman kining mga tao niyanang panahon na wala nakasabot sa mga kamatuoran nga gitudlo ni Kristo. It's the same reason that many people can't understand Jesus' teaching today. They had a heart problem. Gahi ang kasing-kasing. Don't you learn if you study the prophets? Rebellion of the heart always blinds the eyes to truth. Ang pagka-rebelde mo pabuta nimo ngadto sa kamatuoran kay dili ka ganahan mo katon. Why couldn't they understand truth? They didn't want to. The problem wasn't Jesus, the problem was the listeners. I noticed just yesterday, I never noticed it before. Who closed their eyes? Did God close their eyes? Let's read it again. For this people's heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed. Ilang gipiyong. Why do you close your eyes? Because you don't want to see. Diba? Ilang gipiyong. Sila mismo nagpiyong sa ilang mga mata. They didn't want to see the truth. Watch. Because they didn't want to change. Ang kagahi sa kasing-kasing, kanunay naggikonektar sa atong kabubuton, dili ta ganahan mausog. They didn't want to admit that they were wrong. They didn't want to change their belief. They didn't want to change their behavior. Their heart was hard, so they closed their eyes to truth. They didn't want to see the truth. Have you ever met someone
basing gikan sa laing religion or basing sowing ka or higala nimo nagsulay ka magsangyaw kanila. A couple weeks ago nag-study ko ni Doc Carrion diri nag-work siya sa ngipon sa akong mga anak si Dr. Carrion ang dentist diri sa Dao Dapit atbang sa White House. And kapuyo siya dito na siya clinic sa gabi. Ug siya nag-study nako ako nagsangyaw ni Doc Carrion years ago. Siya nagdoon ako naipungutana para na ako dito sa opisina sa Banonong Crossing. Nag-share ko kaniya kabayan sa kaluwasan. And si Doc Carrion naluwas na. Pero siya nangatanan ako. Si Brother Michael na dito. I asked you to take the boys. And he started asking me questions dito sa iyang office. Kaya na siya'y higala nga foreigner. Nalimot ko kung American or unsa man siya. Pero na siya higala nga foreigner nga atheist. Yun, wala nagatungan ay Diyos. This doctor who doesn't come to church, pero na siya'y concerned sa kasing-kasing para nining nga atheist, kaya kabalo siya, kung dili siya moto sa kamatuora, ma-impierno good siya. I was really surprised that he really was concerned about this friend of his, and he was asking me, how can I talk to him? How do I convince him? And I told him, really all you can do is pray because it's his heart, not his head. Ang problema dili sa hunahuna. Maghimo siya sa mga alibay sa ang hunahuna, kinang rason dili kumutuon na ay Diyos, pero ang kamatuoran, diri ang problema. Ay sa ang kamatuoran, dili siya ganahan nga si bisang kinsa magsugo niya. Ganahan siya nga wala siya autoridad ibabaw niya. He rejects the truth of the Bible, not because of science and logic. Those are the excuses. The real reason is rebellion in the heart. And I said, really, the only thing you can do is pray. But have you ever met somebody na kaila ba ka sa tao nga dili ganahan mukaton sa kamatuoran? You ever met somebody like that out soul winning? Let me ask you a question. What did they want to do? Ganahan lang sila magdebate nimo. Diba? Most of the time when you're dealing with somebody who doesn't want to know the truth, they're not interested in sitting down to have a real conversation. They just want to debate. Gahi ang kasing-kasing. Most of the time. However, debating with a hard-hearted person is always a waste of time. Because a debate is intellectual and the problem is in their heart. Ang pagdebate sa tao nga gahi og kasing-kasing, kanunay nag-usik gayud ka sa mong panahon. Tungod ang problema nasa ang kasing-kasing dili sa ilang hunahuna. Turn me to Psalm 29 verse 9. Did I say Proverbs? Proverbs 29 verse 9. Proverbs 29 verse 9. Proverbs 29 verse 9. Kung nana, say amen? Amen. If a wise man contendeth with a foolish man, whether he rage or laugh, there is no rest. Kung ang uska maalamong nga tao nagapakiglali sa usa ka buwangon nga tao, bisan man siya, kanang wise man, bisan man siya mapungot or mukatawa, walay pahulay. Meaning ang debate magpadayon, magsumpay. You don't change his mind. By the way, soul winners, that's why you should never debate. Go to the next person who wants to be saved. Kung magkaila ko sa tao, ganang magdebate na ko, you know what I do? I swallow my pride, and I say, well, thank you for let me talk to you. Have a nice day, and mangita ko uban nga ganahan gyud maluwas. Because if a wise man contends with a foolish man, the Bible says, a fool trusteth in his own heart. Nagasalig siya sa iyang kaugalyong kasing-kasing, kana ang definition sa kabuwang. If a man trusts in his own heart, there's nothing you can do to affect his thinking. Kay kini ang kinahanglan na usol. And Jesus understood this truth. And he just said, these people out here in the crowd, they've seen the miracles. Na maybe sila nagkaon sa bread, gikan sa feeding of the 5,000, nakakita sila sa lain-lain milagro, but they still don't believe in me because they have a heart problem. Therefore, they can't understand truth because they don't want to. Jesus understood this truth. Look what he said in Matthew chapter 7 verse 6. Si Kristo nakasabot nga walay
pulos diha sa pagdebate sa tao nga dali interesado sa kamatuoran. Matthew 7 verse 6. By the way, that's why the devil fights so hard to stop people from going to church. Because at the church, nai pagwali, and preaching deals with the heart much more than the head. Now, we need teaching, but teaching to a person who has a wicked heart is worthless. But teaching a person whose heart is right, makatabang ka kaniya sa iyang pagsabot. The reason the devil fights so hard, makigbisog yun ang yawa, magsulay mo pugong sa mga tao, especially sa mga lalaki, gikan sa pagsimba. Kay kabalo siya, kung ang tao magsimba, magadusis sila sa pagwali, o ang pagwali sa Diyos, sa pulong sa Diyos, makaapekto sa ilang kasing-kasing, aron ready na yung hunahuna para sa pagdawas kamatuoran. Did I say that correctly? Look with me at Matthew 7 verse 6. Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine, lest they trample them under their feet, and turn again and rend you. Ayaw ihatag ang unsa man nga balaan ngadto sa mga iro, ni iitsa ang inyong mga perlas at tubangan sa mga baboy, aron dili sila magtamak-tamak kanila ilalom sa ilang mga tiil, og mulisok pag-usab og mukunis-kunis kaninyo. Here's what Jesus is saying. I'm going to say this in English first. Actually, it's half English, half Visayan, now that I look at my notes. Jesus said, some people are like dogs and pigs. What? You can't say that. Jesus said it, not me. Well, what did he mean? Wala sila'y paki sa mga butang nga tinuod nga bililhon. O kung ikaw, musulay nga muhatag kanila sa imong kahibalo, sa imong kaalam sa kinabuhi, sila masuko lang og magatake kanimo. You ever try to help somebody and they just get mad and attack you? Jesus said, don't cast your pearls before swine. You know, you girls have a pretty necklace that you really like. Oh, that's a nice necklace, Adine. I got an idea. Adine, nakoy idea lang. Nagplano ko mo palit sa baboy para sa camp. And kung mupalik ko sa baboy, sa dali pa ihawon, pasingganahan siya magsuot sa imong nindong nga necklace, kay matngat ko pa kaayo. If we give the pig the necklace, is it gonna be impressed? Oh, guwapa ko! No, kay wala siya'y paki para sa mga butang nga naibili. Tinod? Ug daghang tao sama niyana kabayan sa bililhon nga mga butang sa Dios, wa sila'y paki. They don't want to know. Why? They have a hard heart. Gahi ang ilang kasing-kasing. So what I'm trying to show you this morning is this. Parables were not meant to clarify truth. They were meant to cloak it. Cloak is tabon. Ang mga parables gitudlo ni Kristo aron magtabon sa kamatuoran, kay nga naman, dili sila makasabot kay dili ganahan. So mas mayo maglikay sa mga debate. Turn with me to John chapter 10 verse 6. The term speaking in parables literally means not saying clearly what you mean. That's what it means to speak in parables. Magastorya pinaagi sa mga parables, nagpasabot, dili ka magsulti og klaro og prangka unsay mong gipasabot. John chapter 10 verse 6. I'm going to show you two verses in John. John chapter 10 verse 6. Kung nana say amen. This parable spake Jesus unto them, but they understood not what things they were which he spake unto them. Kini nga sambingay gisulti ni Jesus ngadto kanila apan sila wala nakasabot unsa nga butanga sila nga iyang gisulti ngadto kanila. By the way, this is the only place you find the word parable in the entire book of John. Why? Because the book of John is all about salvation. And Jesus didn't teach salvation through parables, the way of salvation. He taught the way of salvation clearly. And we'll get to that in a few minutes. Go with me to John 16, verse 29. There are a few parables where Jesus talks a little bit about salvation, but not many. John chapter 16, verse 29. Kunana say amen? His disciples said unto him, Lo, now speakest thou
plainly, meaning clearly, and speakest no proverb. Ang iyang mga tinunan, mingon nga to kaniya, tanawa, karon, nagasulti ikaw sa yano nga paagi, klaro kayo, simple kayo, o wala nagasulti og panultihon. Kana nga pulong proverb that is sa John 16:29 is the exact same Greek word as the word parable in John 10:6. His disciples said, now, finally, nagastudi ka nga, prangka yun, nakasabot nami kay what na parable. Sabtan na gayud. What I'm trying to show you is parables were not meant to clarify, they were meant to cloak. And that's important. Why? Jesus spoke in parables, so only those who were ready to receive truth would understand. Now let me teach you a very, very important doctrinal rule from the Bible. Listen to me very carefully. Now we understand the purpose of parables. Listen to me. Never build your doctrinal beliefs on parables. Because parables are not meant to clarify, they're meant to cover. Ang Kristohano nga dili makasabot nini nga kamatuoran, ngini nga katuyuan sa parables. Pohon-pohon mahisalaag siya gikan sa tinodoktrina ug malibog siya. Daghang false teachers mo gamit sa parables ni Kristo aron motudlo sa mga bakak o mga Kristohanong nga wala nakasabot sa katuyuan sa parables, malimbongan nila. Many are deceived because they don't understand the purpose of parables. Listen to me now. A wise Christian bases his doctrine on the clear statements of Christ and the apostles. The clear statements, especially in the area of salvation. Labaw sa tanan, kinahanglan ta magbase sa atong doktrina kabayan sa paagi sa kaluwasan sa mga pagpanulti nga klaro. Pagpanulti? Sulti, pagpanulti? Let me make a statement in English. Much harm has been done to the kingdom of God because of people who try to find salvation doctrine in the parables. It's not really there. There's a couple. I am the bread of life. Come to me. Eat my flesh. Drink my blood. That means believe. There's a few parables. Pero pipila gyud. Daghang kadaot na itabo na nga to sa gingharian sa Dios tungod sa mga tao naluwas o wala naluwas. Nga nangita og doktrina sa kaluwasan diha sa mga parables. That wasn't the purpose of the parables. And a large part of the reason is this. Most people don't understand the phrase, the kingdom of heaven, or the kingdom of God. Kung ikaw mo basa sa Matthew, Mark, Luke, John, balik-balik mo kita ka niyan ang duwa ka phrase, the kingdom of heaven. That's Matthew. Mark, Luke, John, mo kita ka the kingdom of God. Pero sa Matthew, for some reason, they decided to say heaven, the kingdom of heaven. But it's the exact same thing. Kingdom of heaven, kingdom of God. Daghang tao nalibog gayud kabayan niya nga phrase ang gingharian sa langit o ang gingharian sa Diyos. Most people, when they read the phrase, the kingdom of heaven is like, diretso sila maghunahuna. The way to heaven is like, but that's not what it said. Ang tao magbasa, ang gingharian sa langit mahisama sa o sila maghunahuna. Oh! Ang paagi, ang dalan nga to sa langit, mao, that's not what it says. It says the kingdom of heaven, not the way to the kingdom of heaven. I want to explain to our church this morning that phrase, the kingdom of heaven. Because if you don't understand that phrase, masayop ka sa imong doktrina sa tanan mga parables. The phrase, the kingdom of heaven, or the kingdom of God, never means the way to get to heaven. Never. Never. Ang pulong, let me explain to you what that means. Ang pulong, gingharian, nagpasabot ang lugar diin ang hari na ay autoridad. That's gingharian. Bisan asa nga ang hari na ay mga sakop, kana gayud ang iyang gingharian. Busa, ang phrase, ang gingharian sa langit, nagpasabot, watch now, nagpasabot
bisan asa nga ang Dios adunay mga sakop. That is the meaning of the phrase, ang gingharian sa langit, ang gingharian sa Diyos. So pangatano, hununa ba nako? Bisan asa nga ang Diyos adunay mga sakop, kanak gayud ang gingharian sa Diyos. Okay? Apil na ba ang langit ni Ana? Siyempre, ang tanan tao sa langit, sakop sa Diyos. Di ba? Sunod pangatana. Ang tanan tao sa kalibutan, nagpasakop ba sa Diyos? Dili. Bisan pa nga si Kristo ang hari sa tanan, wala pa ang tanan tao nagdawa sa iyang pagkahari. And wala pa siya nibalik aron magpahimutang sa iyang harian karon. Diba? Poon mo balik siya, human sa rapture o tribulation mo balik siya, magpahimutang sa iyang gingharian dari sa kalibutan. Pero kana wala pa naitabo. Bible says in Hebrews, he's not yet seated on his throne. We don't see him yet ruling over the earth. So here's the question. Asa, kung dili ang tanan tao dari sa kalibutan, mga sakop sa gingharian sa Diyos, asa makaplagan ang gingharian sa Diyos ni ining kalibutan? Turn with me to Luke 17 verse 21. Siyempre, ang gingharian sa Diyos, ang langit gayud, nakaapil sa gingharian sa langit, gingharian sa Diyos. Pero diri sa kalibutan, asa man ang gingharian sa Diyos diri sa kalibutan? Luke 17 verse 21. Luke chapter 17 verse 21. Kung nasa, amen? Neither shall they say, lo here or lo there. For behold, the kingdom of God, or we could say the kingdom of heaven, is where? Within you. Ni sila mo ingon, tanawat dere or tanawat dito, kay tanawat. Ang gingharian sa Diyos ang naa sa sulod kaninyo. Asa man ang gingharian sa Diyos diri sa kalibutan, sulod kanila nga naluwas na og nagasunod ni Kristo. So when Jesus used the phrase, the kingdom of heaven, wala siya nagtulo na to unsa ang tao pwede maluwas. Watch now. He was teaching us how things work in God's kingdom. Sa diya si Kristo nagingon, ang gingharian sa langit, sama sa, nagasulti siya, kabulo ko nga naanad ka mo sa paagi sa paglihok sa mga tawhanong gingharian. Apan, kini, nga parable nga akong igasulti ni mo karon, kini ang paagi sa paglihok sa gingharian sa Diyos. Panaglitan. Kung naay Pilipino, mubalhin sa US. Dali siyang mukita nga lahik gayud ang paagi sa paglihok dito sa United States kaysa Pilipinas. Lahik gayud. Panaglitan, sa US, naay traffic laws nga ipatuman gayud. Dili ka makadrive sa imong motor sa sidewalk sa US, ipapriso ka. Mawala imong lisensya o basing mapriso, basing dakpan. Dito sa Pilipinas, dili ka makadrive sa tunga-tunga sa duha ka lanes. You know, nice stripes dere. You know, kung kini ang duha ka lanes, dere o dere, dili ka makadrive dere sa tunga-tunga. Kung maghimo ka niya na diretso, what's the word I'm looking for? Dakpan ka sa pulisya o multahan na. Lahig gayud. O kung naay Pilipino mo balhin sa US, kinahanglan siyang dali mo kat-on sa paagi sa paglihok dito sa US aron mulikay sa mga problema. Tinood ba? I lost my place in my notes here. There we go. Sa samang paagi, kung ang tao maluwas na o nahimong ng sakop sa Ginoo, sa gingharian sa Ginoo, kinahanglan siya mukat-on sa paagi sa paglihok sa iyang bag-ong gingharian. Is that clear? So Jesus said, let me tell you what God's kingdom is like. Kini ang paagi sa paglihok diha sa gingharian sa Ginoo. And I say this morning, if you are saved, you need to learn how to be a good citizen of your new kingdom. Mayong nga sakop, kinahanglan ka mukat-on sa mga balaod sa imong bag-ong gingharian. Kinahanglan ka mukat-on sa saktong nga batasan sa imong diha sa imong bag-ong gingharian, the kingdom of heaven.
We are citizens of heaven. Pero gapuyok ta gyapon diri sa kalibutan. Panaglitan. Amerikano ko. You didn't know that, did you? Wala mo kabalo. Naghunahuna mo nga Pilipino ko nga puti. Pero dili, Amerikano gyud ko. Kapuyok ko sa Pilipinas. Apan sakop gyapon ko sa United States of America. Mobayad gyapon ko sa buhis dito sa US. Puwang nga uy. Magboto ko gyapon dito sa US. Kaya nga naman, ako uska citizen sa US, bisang gapuyok ko sa Pilipinas. Diba? Hey Christian, paminaw, gapuyok gyapon ka diri sa yuta, apan ang imong citizenship ana sa langit. Sakop na ka sa gingharian sa Diyos, and that should change the way you live while you're here on earth. Am I making sense to you this morning? Jesus said, hey, ang gingharian sa langit sama ni ini. What he's saying is, lahi ang paglihok sa among gingharian kaysa inyo ha. He was not teaching how to become a citizen. He was teaching how to behave as a citizen. Jesus spoke in parables. Watch now. Si Kristo nagtudlo pinagi sa mga parables aron ang iyang mga sakop lang makasabot sa iyang gitudlo. Turn with me to 1 Corinthians chapter 2 verse 14. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. I can tell I made you think this morning. Naghunahuna na mo. O basing natulog lang agi sa init. Hapit na tahuman. It's 1 Corinthians 2:14. Kunana say amen? Amen? But the natural man, meaning ang tao wala pa naluwas, receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. Apan, ang natural nga tao, wala nagadawa sa mga butang nga iya sa Espiritu sa Diyos. Kay sila mga binuwang nga to kaniya. Ni makahibalo siya kanila tungod kay sila sa espirituhanong nga paagi gisabot. Nga naman, kanang mga tao, tiya sa panahon ni Kristo, wala nakasabot sa iyang pagtudlo. Wala pa sila naluwas. Natural tao gyapon sila. They were still the natural man. They didn't have the Holy Spirit living inside them to teach them. They couldn't understand because they did not yet believe in Jesus tungod sa kagahit sa ilang kasing-kasing. Am I making sense to you? The reason they couldn't understand it because they weren't saved yet. And ang tao nga wala pa nakasabot, dili makasabot sa espirituanong kamatuoran. That's why you never argue about, never debate about any kind of doctrine outside of salvation. Because only salvation can open the eyes to the truth. Did I making sense on that? I'm not saying you should debate. I'm saying all the other issues don't matter. Hangtod ang tao maluwas na ang mga rules kabayan sa saktong paagi magkinabuhi. Why pulos? If you try to tell an unsaved person you shouldn't have an immoral relationship, he doesn't care. He's not saved. Kung makiglalis ta sa mga tao, nga naman nag-ipon ka sa imong uyab, walay kasal. Walay pulos niya na kay wala pa siya naluwas. Dili siya makasabot sa espiritual ng kamatuoran, wala siya naluwas. Jesus spoke in parables so that only his people who were saved members of the kingdom could understand the truth. But there is one message na usa ka mensahe nga si Kristo kanunay klarong gipasabot ug kana maong paagi sa kaluwasan. First John chapter 6 verse 47. Paminaw ni John 6:47. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. Sapagkat tinuod ako nagingon nga kaninyo siya nga nagato kanako adunay kinabuhing walay katapusan. Well, there's no parable there. Klaro kayo, kinahanglan ka maluwas ug pwede ka maluwas pinagi sa pagtuo. John 6:37. All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out.
Ang tanan nga ang amahan nagahatag kanako, muari kanako, ug siya nga nagaari kanako sa bisan unsa nga paagi dili nako isalikway. The way of becoming a member of Christ's kingdom is faith in Christ. Ug dili siya mo dumili ni bisan kinsa. The one message, the reason we get confused is we look at the parables and we look for salvation doctrine. You're not going to find it. Because Jesus preached salvation clearly. Kay kana ang gikinahanglan sa mga tao wala pa naluwas. Hangtod ang tao maluwas na, dili siya makasabot sa bisan unsang laing klase sa espiritualong kamatuoran. Don't waste your time. Salvation. We preach Christ. Crucified. Preach Christ. Preach Christ. Kay kana ang gikinahanglan sa tao nga wala pa naluwas. An unusual message today. So what's the application? Are you a good citizen of God's kingdom? Ikaw ba usa ka maayong sakop sa gingharian sa Diyos? Are you living according to His laws or according to your culture? See, let me tell you something. Pastor Mike does not preach American culture. I preach Bible culture. Kingdom of God culture. It's not American and Filipino. It's Christian culture. Are you becoming a good member of God's kingdom? I didn't say, are you saving yourself? Kung ikaw naluwas na, are you learning to be a good citizen? May daghang tao dito sa US, citizen gayud sa US, pero dili mayong citizen. That's why we have jails. Pero yung mga good dali sa Pilipinas. Di ba? Na yung mga tao nga atong ipapriso, kaya nga naman, dali siya mayong citizen. Message is simple. Don't confuse your doctrine based on parables. You can use parables to support doctrine you already know, but don't find doctrine in parables. Find doctrine in the clear words of Christ, especially salvation. Especially salvation. And then if you're saved, kung naluwas na ka, seek to be a good citizen of His kingdom. Katuna ang iyang paagi sa pagliho diya sa iyang gingharian. When every head bowed, every eye closed.